Kublai pi baro shakani ke YouTube channel na thiar ke jing hikai hakani ke video ngan pen EAP kumno bapin connect internet hapo kani ke computer ke jong pi te nung kong pin ya hapo start button pin ya hapo control panel pin yi hang ni network and internet nang ta sa klik hang to pin si view network status and task hang ni kani ke kerteng jong ke computer ke jong ha bat iki internet pi ine am unu cross sign ke bomot 4 connect shak internet te nga hang ni nga connect internet na ka phone nga penon kami data cable bat ka phone te ha ka phone ngan ya ha po mobile hotspot and tethering but pin CE ya ka USB tethering da pila plug yo data cable te pi hab an on yo ni USB tethering mentang ngan on yo ni USB tethering na ka phone jonga mentang ala dep on pin CE ba kate kala tho identifying ka bomot kadang wat ye kate ka internet ka jonga ngin ya ap hang to shipang kato mentak kani ka komputer ka jonga kala ye connect bat ke internet kani ka bomot ka komputer hang ni pila la ban le internet na kani ka komputer te ka data kan bam na ka phone ka jong pi te hang ni ro hatrai pi ine ami kani ka sign ye kani ka dur ka ba ka te ka komputer ki pen I ba kala connect ka bomot ka internet kala on menta hang ni ha komputer te mentangan off no yo ni USB tethering pin ye I kum no kan long hani ha po komputer mentang la off pi ine am ka kani ka ki tho hang ni ke komputer bat ke internet kela cross biang ke bomon dan internet te tangkum to hi kumno bapin connect ke internet like ha USB tethering but show on back ke internet kan one hi hapo kanika komputer ke jong pi kuplai bon